biyyako ifina mul'atu Oromiyaa amantaa deeffachuun dantaa siyaasaa galmaan gaachuuf socho'uun fudhatama hin qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa labsiiwwan mirga aadaa, safuu fi amantaa uummataa hacuucan diiguun sirna gama hundaan uummataaf mijaa'u kan jaalala labsee jibba balfuu tokkummaa cimsee diigumsa hambisu sirna jabaa uummataan uummataaf ijaaraa jira. Sirni jabaan uummataaf tolu ijaaramuun mirga namummaa fi diimokiraasii jabeessee uummanni mirgaa fi dirqama isaa hubatee jaalalaa fi tokkummaan garaagarummaa isaa waliif kabajuun wal danda'ee akka jiraatuuf utubaa cimaadha. Wayita kana humnoonni olaantummaa baranii walqixxummaa balfan kootii malee keenyaa hin beekne ijaarsa sirna jabaa fi utubaa diimokiraasii lafa dhaabuuf hojii hojjetamaa jiru danquu fi ajandaa biyyaaf hin tolle facaasuu hojii isaanii taasifachuun hojjechaa jiraachuun irra gahamee jira. Qaamoleen biyya olaantummaan seeraa keessatti kabajamee fi sabdaneessummaan keessatti mirkanaa'e arguu hin barbaanne yeroo hunda qormaatawwaniif balbala banu. Fedhiin isaanii imala jijjiiramaa eegalle gadi dhiisuun buunee isaan waliin dirree jeequmsaa keessa akka turru barbaadudha. Kanaafis gama tokkoon amantaa gama biraan ammoo sabummaa da'oo taasifachuudhaan fedhii siyaasaa fi dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf halkaniif guyyaa hojjechaa jiru. Haa ta'u malee ajandaan daldaltoonni siyaasaa gaaddidduu kaleessaa golgaa godhatanii har'a hojjechuu barbaadan gonkumaa milkaa'uu akka hin dandeenye lammiileen Itoophiyaa jijjiirama tokkummaa sabdaneessummaan utubame deeggaruun mirkaneessanii jiru. Waggootan jijjiirama darban keessatti qajeeltowwan bu'uuraa duudhaa waliin jireenyaa giddu galeessa godhachuudhaan dhaabbileen amantaa wal danda'uun tokkummaa isaanii jabeessanii tokkummaa biyyaatiif utubaa akka ta'anii fi mootummaan deeggarsa barbaachisaa godhaa ture jira. Kanaanis wal dhabdeen manneen amantaa keessatti mudachaa ture marii amantootaa fi gaggeessitoota mana amantichaan akka furamuu fi haala mijaawaa uumameen milkaa'inoonni gurguddoon argamanii jiru. Haa ta'u malee humnoonni nageenyi biyyaa mataa bo'oo itti ta'e tokko tokko amantaa da'oo godhachuun tokkummaa diigumsatti jaalala jibbatti gammachuu gaddatti jijjiiruun biyyaa fi sirna balaarra buusuuf wayita socho'an ni mul'atu. Kaayyoon isaanii biyya sabdaneetti lammiilee hundaaf taatu fi hundas fakkaatu ijaaraa jiru danquun biyya aadaa fi duudhaa afaanii fi amantaan tokko olaantummaan keessatti argatu dhaabuuf ta'us kun qabsoo uummataa sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaatiin al tokkoo fi isa dhumaatiif awwaalamee jira. Hiriirri rakkoo mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti uumame golgaa godhachuun waamamaa jiru nagaa biyyaa irratti kan xiyyeeffame waan ta'eef fudhatama hin qabu. Uummanni keenyas rakkoo mana amantichaa keessatti uumamee jiru dhimma amantaa bira darbee ajandaa siyaasaa finxaalessitoota eebuu aangoo qabanii akka ta'e hubachuun waamicha kana irraa akka of qusatu hubachiisna. Dabalataanis finxaalessitoonni kunneen qophii yaa'ii gamtaa Afrikaa biyya keenyaaf bu'aa guddaa qabu yeroo geggeeffamuuf jedhutti aggaammii jeequmsaa taasisuun maqaa gaarii biyyi keenya qabdu gurraachessuuf yaalii taasifamaa jiru ta'uu hubachuu qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa heera biyyaa bu'uura godhachuun sochii seeraan alaa ittisuu fi to'achuu fi dirqamaa fi itti gaafatamummaa itti kenname ba'achuu fi kan yeroo kamii caalaa ni hojjeta. Qaamoleen nageenyaa naannoo keenyaa hundi murtee mana maree nageenyaa irraa darbee hojiirra oolchuu fi dirqama keessan sirnaan akka baatan ibsa. Uummanni keenyas tarkaanfii mootummaan sirnaa fi heera biyyattii tiksuudhaaf fudhatu akka tumsitan waamicha dhiyeessa. Guraandhala 3 bara 2015 mootummaa naannoo Oromiyaa. Alaabaa biyyako ifina mul'atu ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሰጠ መግለጫ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የፖለቲካ ዓላማን ለማስፈጸም መንቀሳቀስ ተቀባይነት የለውም። ዘመናትን ባስቆጠረው የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደት በርካታ የምንኮራባቸውን የአብሮነት የጀግንነት ለጋራ ሀገራዊ ህልውና እና ሉዓላዊነት አብሮ መቆምን አብሮ መዋደቅን በተግባር ያሳየንበት እሴት ገንብተናል። እነዚህ በጎ ገጽታዎች እስካሁንም በሰፊው ህዝብ ዘንድ የዕለት ተዕለት ህይወት ካልሆኑ አካል ሆነው እናገኘዋለን። በተቃራኒው ብዝህነትን በአግባቡ አለማስተናገድ ኢትዮጵያ ህብረ የብዝሃ ማንነት ባለቤት መሆኗን የዘነጉ አስተዳደራዊ ስርዓቶችና ትርክቶች መዘዛቸው እስከ ዛሬም ዋልተረገጥ ጽንፈኝነትን ወልዶ ብሔራዊ ፈተና ሆኖ ታያሉ። እነኚህ ትርክቶችና አስተዳደራዊ በደሎች የእኩልነት ነፃነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጥያቄዎችን ከመጫር አልፎ ከፍተኛ ለሆነ የእርስ በርስ ጦርነት ዳርገውን አስፈላጊ መስዋዕትነትም ከፍለንበታል። ዛሬ እየተመራንበት ያለነው ህገ መንግስታዊ ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ለዘመናት መልስ አልባ ሆኖ ለእርስ በርስ ጦርነት ያዳረጉንን የማንነት የራስን በራስ ማስተዳደር የሃይማኖት እኩልነት ወዘተ ጥያቄዎችን ህጋዊ እና ህገ መንግስታዊ መሰረት ባለው መልኩ ምላሽ ሰጥቷል። ምንም እንኳን በፌደራላዊ ስርዓታችን ውስጥ አተገባበር ችግሮች በተለይም ደግሞ በሀገራዊ እና በብሔር ማንነት መካከል ሚዛን ያለመጠበቅ ጣልቃ ገብነት እውነተኛ ዲሞክራሲ እና ከተቋማት ግንባታ ጋር ክፍተቶች ቢኖሩም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት እስከ መገንጠል በቋንቋቸው የመጠቀም
የመማር በቋንቋቸው የመዳኘት ባህልና ማንነታቸውን የማሳደግ የማበልጸግ እና የሃይማኖት እኩልነት መብታቸውን ተጎናጽፈዋል። እነኚህ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ወደ ኋላ ላይመለሱ ተከባብረውና ተቻችለው አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ ለመገንባት ቃል ኪዳናቸውን ባጸኑበት ህገ መንግስት ዋስትና አግኝተዋል። ባለፉት 4 እና 5 ዓመታት ደግሞ በፌዴሬሽኑ አተገባበር ተዋሉ የነበሩ የአፈጻጸም ችግሮች በሪፎርም ምላሽ አግኝተዋል። በተለይም አለመግባባት እና ሀገራዊ አንድነትን የሚገዳደሩ ዋልተረገጥ አስተሳሰቦችን ለማራቅ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ሲሆን ያለፈውን በይቅርታ ዘግት ለመጪው የጋራ ብልጽግናችን እንደመር በሚል አዲስ ሀገር በቀል አስተሳሰብ በመጀመሪያው እርምጃ እመርታ ማሳየት ችለናል። በተለይም ለዘመናት የቆዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ስብራቶችን ለመጠገን ዘርፈ ብዙ ለውጦችን በማድረግ ላይ እንገኛለን። ባለፉት 5 ዓመታት መንግስት ማህበራዊ ስብራቶቻችን ለመጠገን የሚረዱ ተቋማትን ህገ መንግስታዊ መሪዎችን በመጠበቅና በተከተለ መልኩ ለሃይማኖት ተቋማት አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ለብዙ ዓመታት ተለይተው የቆዩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሲኖዶሶችን በማስታረቅ ፍትሃዊ የህዝብ ሙስሊሙን ጥያቄዎችን በመመለስ የበኩሉን አዎንታዊ ሚና ተጫውተዋል። ከዚህ በተጨማሪ የመሬት አቅርቦት በማድረግ ለዘመናት የቆየ እምነት ተቋማት ጥያቄን መልሷል፣ በመመለስም ላይ ይገኛል። ይህ መንግስታዊ ግዴታችን መሆኑን በቅጡ ተረድተን ያደረግነው ስለሆነ እንኮራበታለን፣ አጠናክረንም እንቀጥልበታለን። ይህ ሆኖ ሳለ እኩልነትን እንደ በደል የሚያዩ ጥቂት ቆሞ ቀሮች የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ግንባታ ታሪካዊ ዳር ያላገናዘቡ አሮጌ ትርክቶችን በማንጸባረቅ ዛሬም እንደ ትላንቱ እኔ ካልወሰንኩልህ በማለት ለራሳቸው የሰፉትን ጥብቆ ሁሉንም ለማልበስ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። እነዚህ ኃይሎች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የእምነት አባቶች መካከል የተፈጠረውን ክፍፍል ሽፋን በማድረግ እኩይ የፖለቲካ ዓላማቸውን ለማስፈጸም በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ። የሃይማኖት ጭንብል ለብሰው የሚንቀሳቀሱ የድሮ ስርዓት ናፋቂ ቡድኖች ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በሚጻረር መልኩ ሰፊውን ህዝብ በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የጥላቻ ዘመቻ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። እነዚህ ቡድኖች በክልሉ መንግስት በአመራሩና በኦሮሞ ህዝብ ላይ በርካታ የጥላቻና የማጥላላት ዘመቻ ሲያጎርፉ ለሀገር መንግስቱ አንድነት መጽናት ሲባል በወደ ሰፊነት ያለፍን ሲሆን ከዚህ በኋላ ህዝባችንም ሆነ የክልሉ መንግስት ትግስቱ ያለቀ በመሆኑ የፌደራል መንግስት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስከበር የፌደራል ጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ያወጣውን መግለጫ በመደገፍ የህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመታደግ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ የምንወስድ መሆኑን እንገልጻለን። ስለሆነ የክልላችንን ሰላምና ደህንነት ለማናጋት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በማጋለጥ ህብረተሰቡ የበኩሉን ሚና እንዲጫወት ጥሪያችንን እናቀርባለን። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የካቲት 3 2015 Ana babiya ko ifina mulla